Pozdrav ljudi. Odlučila sam da ovo aktivno snimam za YouTube. Dosad sam objavljivala svašta nešto. Malo, ne znam šta vas interesuje, voljela bi da mi vi kažete šta vas interesuje. Puno vremena sam provela da vidim koji su to videi koji vi najviše gledate. Vidjela sam da je to sasvim normalan svakodnevni život koji vas interesuje i da takvi videi imaju najviše pregleda. Ne znam ko me poznaje, ko ne. Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i živim već 9 godina u Njemačkoj. I moram da kažem da sam relativno zadovoljna životom u Njemačkoj zbog mnogobrojnih mogućnosti koje Njemačka pruža. Naravno, mi koji dolazimo sa Balkana, mi smo potpuno drugačiji narod. Mi smo navikli na te duboke i neke intenzivne socijalne odnose između ljudi, što ovdje nije običaj. Naravno, ima dosta ljudi koji su se pronašli sa nekim drugim ljudima koji su sa Balkana. Mi smo odlučili da nećemo da ulažemo u neke socijalne kontakte našu energiju, jer i samim tim što dolazite u neku drugu državu da živite, što imate, mislim, niste više, nemate neku pomoć što se tiče familije, nemate pomoć prijatelja, nemate ništa, vi ste sami. Iz tog razloga smo odlučili da usmjerimo svu energiju u nas, odnosno u našu usku familiju. Tu smo nas dvoje i naše dvoje djece. Moja djeca su već bila velika kad smo mi ovdje došli. Znači, moj sin je 2001. rođen, a kćerka 2006. Mislim, mi smo došli ovdje 2016. godine, znači moja kćerka imala 10 godina kada je došla u Njemačku, njoj je bilo malo teže nego sinu, iz razloga što je sin već u Bosni i Hercegovini završio 10. razred i bio je veoma dobar učenik. I ne bih da se hvalim, bio je učenik generacije te godine kada je on završio 9. razred i pričao je njemački i engleski. I kad je došao ovdje, bilo mu puno lakše nego kćerki, jer kćerka je razumjela taj njemački jezik donekle, jer gledali su, dok su bili mali, gledali su sa ocem često njemačku televiziju, njemačke crtiće, tako da su učili na divlje. A sin je poslije imao u školu, tako da on to mogao da oblikuje, da to bude baš pravo znanje njemačkog jezika. Tako da, nakon 9 godina mi smo sad na nekom nivou da možemo da kažemo da ne moramo toliko da se trudimo. Prije neki dan smo dobili njemački pasoš, ali zašto kažem ne moramo toliko da se trudimo iz razloga, zato što su naša djeca već sad odrasla, zato što završavaju svoje škole, studije, zanimanje i trebalo bi da za koju godinu da krenu svojim putem. Oboje imaju neka svoja primanja, jer kao što znate u Njemačkoj kad upišete neko zanimanje, već imate prvu godinu škole, imate primanja i računava se isto radni staž. Međutim, ako studirate, onda to nemate, ali možete da radite neki mini job. Tako da moj sin je studirao i sad je, hvala Bogu, završio sa fakultetom. I mislim, sad u decembru dobio je zaposlenje koji
razloga zato što mi živimo u veoma malenom gradu i tu nemate nekih velikih mogućnosti, ali za početak, jer on je imao jaku želju da se zaposli, da sebi nešto uštedi, da može poslije znači da nađe sebi neki stan, da ga namjesti i da traži taj posao koji je adekvatan njegovom zanimanju. Znači, tako sam vam ukratko ispričala malo o nama. Ja i muž, a vidiš da kažem, znači ja i muž smo oboje zdravstveni radnici. Dalje, cijelo vrijeme dok smo bili u Njemačkoj, uvijek smo se nekako doškolovavali ovdje i moram reći da je meni to vrlo dobro došlo zbog upoznavanja i učenja jezika, jer ja stvarno isto nisam znala taj njemački jezik. Bilo mi je vrlo teško prve 2,5 godine da ga naučim, jer njemački jezik je veoma težak jezik. Tako da ta školovanja koja smo mi dalje radili, neka smo školovanja od poslodavca dobivali plaćeno, a neka smo i sami sebi plaćali. Da biste se preselili u Njemačku, potrebno vam je vrlo puno snage i novaca. Bez novca je vrlo teško. Jer mi kao državljani trećih zemalja, mi nemamo pravo ni na kakvu pomoć. Mi kad dođemo u Njemačku moramo da dokažemo da smo sposobni da se izdržavamo i da živimo na račun samih sebe, ne na račun države. Jer samo po tim uslovima možemo da dobijemo dalje produženje vize, a naravno poslije kada uradimo integraciju, kada se integrišemo, možemo i da dobijemo njihov pasoš, odnosno njihovo državljanstvo. Iskreno, nije lako, pogotovo ako ste ambiciozni, pokušavate stalno nešto da novo tražite, da nešto novo uradite. Veoma je teško naći adekvatan stan. Mi smo recimo u stanu koji smo prije 9 godina, odnosno koji je prije 9 godina moj muž pronašao na jedva, da kažem. Još uvijek smo u tom stanu, jer naš stan ima 4, znači on je 4-osoban, a u Njemačkoj vam je veoma teško naći 4-osoban stan. Naš stan nema puno kvadrata, 89 metara kvadratnih, ali ipak 4 sobe, dok recimo imate stanovi koji su dvosobni, dvojposobni, oni imaju na primjer 120 kvadratnih metara ili 100 kvadratnih metara, što baš ono bude iznenađenje, jer pomislite 100 kvadratnih metara, pa zar nije moglo, brati dragi, da se napravi malo više prostorija. Ali eto, oni većinom imaju takve stanove. Naš stan je još uvijek povoljan, cijene stanova su otišle stvarno u nebo. Vrlo teško naći neki povoljan stan. Ako živite sami, nemoguće vam je, znači život sam je nemoguć. Ne možete da, možete samo da plaćate stan i da jedete, odnosno ništa drugo nije vam moguće. Vodimo vas u Salzburg. Evo da vam pokažem kako izgledaju brda. Da okrenemo samo malo. Puno je snijega. Eto ga, vidjeli ste. Već je zima, snijeg pada. Danas idemo na Christkindlmarkt u Salzburg i tamo ću vam snimiti da vidite kako izgleda taj Weihnachtsmarkt ili Christkindlmarkt. Vidimo se. Evo, stigli smo. Malo smo parkirali izvan grada, odnosno ovaj put smo htjeli da prođemo jeftinije, jel tako?
sam stari jezik. Tako je, opće se parkiramo u onom njihovom, onoj, kako se kaže, onaj stijeni, ima parking. Ali ovaj put smo se parkirali malo dalje. Samo 4 eura. I platili smo samo 4 eura do sutra ujutro, jel? Od 7 se pravi. Dobro. Tako da vam malo snimim ovdje. I onda ćemo se čuti opet. Evo nas, već smo tu. Opće se parkiramo u ovoj stijeni, ali ovaj put smo odlučili da ne parkiramo jer preskup je tu parking. Kad ste u ovom tunelu osjetite baš miris soli, ovo su bili tuneli gdje se proizvodila sol prije. Gore iznad su ti parkinzi. Čekamo. Evo nas. Kočija je tu. Evo vidite, ove Mozart kugle su plave, a u Bad Rheinhalle su crvene. Evo kako se prodaju. We stop here while waiting for the rest. Prelijepo su ukrasli ovo. Predivno. Bravo. Novogodišnje raspoloženje. Lali, Foto noch auf die Gachen. Ja, das geschlafen, ne, schlafen geht, gell?
gore s njim. Evo, pristao. Evo ga vidite. Mislim velike, mi smo stavili samo jedan dio prošli. Nisam snimala sve ove štandove.